Kailangan Kailangan ng mga karon. Kartawan si member tuwan lugay ang Chief in Social Services puwenta pagit up code. Mau bagi patu teban, kalau ada patu milang, aku mai kuburan le, pentas keluar, atal sungal, kapal mata atal sungal, rata. Oh, hari ya ke bani, orang kuburan, orang sokan pun tayu, wawlap, orang kuburan sunan kan ko, kuling ki wawat, ikan ko, nalalang ko, nangkan ye ko, kapalapan tiak, koros, til. Kasapul wawat ang kabina karyang kabina speaker songkobung kapalapkan ng government sudah bipan Venezuela kapalapan mamosyo kan nono baba makan mepatuyar pwedeng yang katete magitan sapul mamay sirikan ap melal kumain seju kan ay dual wa karya pwede ay chairman in Liberation Day 2019 the parrot ay may ban William ki government ni Momo ni uya bewa ban William di option kapna melen option kapna ko ay wasame kama kit kitawagan liberation pilkat makone ang legislature ko ay kama na ko Nett kan wasa setting kay sawas kan na kay kama kit mataman pare hari ayat pemain di bahan kabrela ni parlamen paret di paduan wayap paduan celebrating and honoring Liberation Day through games dia paduan masin pun pegay mapatya ngari ibilagis apalagi kapakamat kita mani motamot ngali ang tikit na iwalan dia kapakapan na nakak wayagi para-paran kita na wawawan kita na kanan may mau nan kamatong kan jadi kumail mepan kaseleta kaparan pukat wow pukat niya mail pan tapon kita na matong karakar ni wow pwede kita men tonto niyan sa wata para-paran pwede kita niya dato ni ngenen may mau nawawa ki niyan sa yung sonspot tonto Met kay para-paran ki may yung amaw na ladong tayo. Ayat ay jungal challenge ang kumay. Tama ba ang may siwat? Nansong ang siwat. Pagkatay siya ang kunodi. Kaya ay ba ang patuwan? Mamatong ka kapali sumaw, ayay magtabil ka daw. Kailan ka matmatong, pwede kakilali palwara kayo, kasaleta, sirin po pay, masamaw pay, palwara maw pay. Kailay, o katagmatong. Kaya, yemet may pan iti apa? Di kumain masih pato to dekat ton masa ni pato. Jadi main matang mau kaparan pasaban ket pato kondisi sama main kano hujung main ni para lama. Para kita ni oh wow ni. Kalau anak bermain oh apa gusti? Kailangan lahat mo ini sa karataon ba kaya sa kalasa po matay kasaraw motomot kailangan kompromise so matongkan may kakayat patuwang may pagwasakan o kung ano ba wala kan pinakayar ko ng polo Kalanganan ko por koros main ko even pacuan paceng sa karatan wakan milabay putar men sangkapon ranway chu pacuan pa usaway at chungal ran mawan kapayen morin sa wasan ranway o pacuan sa karaki Year kala ko John Wayne pon pa yun saklali wiligan kalalan Wayne pon pay me sabulmar kamatongan runwatch me pan pitata championship and nan pungan Israel pay nakapkan ng Wayne Nett o Israel pay nakapkan ng Wayne Kolonia kapachayang Israel mga nakapkan ng Wayne Metalanim
Open mga nakapkan and Kolonia Town. Nuwaw karakarak at sungol sa karan kay paniya wow. Puan pa siya karatakan memiye ora kachin kupure. Sa Polmar, latu mena cepan songo-songan paki yang chonway. Ang paitan kamatong kanan championship and murin sa wasan ranwaj and sa uchkan ranwaj. Nan most chukachuk Spanish wall nan Wayne Kolonia Town to Kolonia Town. Open yan sa wacha pachawan sa karkita nilang sa Polmar kamatongan ranwaj. Championship nan punganirailiakan olakan pan pachota nan radio kan o nan YouTube, Facebook posensongan pachawan kalkalale kichonway Wayne pon pe lelie weligan kalal pumailan yang kachin masani pachawan paitan kamatong is napan kayo manya kayo ang umpay laut ang railian Wayne Nett lian Kolonia Town o alal Wayne matalanim o alal Kolonia Town Nawawa karakarak yay match mayman pachawan wulianti management and radio physics ay chol lukay ang chonway ang nan kamatong and championship yakiyu nin sa uchkun ranwach kalanganan ko por koros. O take kami na niya picture. O yan tinalikan niya kan Kolonia. Nailing ka niya catcher. Liura ka niya center filter. Rosan third. CG shortstop. Yumarlin TV. Emily left. Lily second. Marmy first. Rida right. O Merline na niya picture. Kalanganan ko por koros main ko yung match lineup ang rail kay raktiyan wasakan may menamen pan pachayawang nan kamatongan yakiyon sa uchkan ranwaj nan pungalian Kolonia o lian Wayne Nett yay rail lian Wayne Nett kan yay Julie Bonaparte pan play shortstop ay Falayola second place Stephanie Lawrence Sakiak first base Anchi third base Chiffon TP, Lenisha Mabuya catcher, Chantel pan play pon center field, Salika pan play pon right field, o Naomi pan play left field. Yay match ray pinakapkan ng Wayne Nett, mapanuya kamatong wedge, o Israel yan matalanim kan Israelian Wayne matalanim kan may panyang kuprama klien Kolonia kan may panyang kamatong wedge Maylin Tascaliem Miura Kirsten Rosan Joseph Cici San Nicolas Yumerlin Rudolph Emily Kuto Lily Welly Marmy Henry Rita Marcus o Merline Wolpacker o may pan apali kamatongan such kun ranwedge Napano ya Chief Umpire ye Mr. Strickson Anson. And kakansan sa long chon Wayne so kan ranwach menan most wasanya kayo mapancha Spanish wall Raisu mawiyawayan sukses nan punganirailian Nett. Wasan melian Kolonia Town mapancha pinpok pon ko panampeo Olian Nett pan tapatap. Ipilmen pa chungan lulukay yung chungan way pa kanan pon pay makakan kachita pa chuato kan may chungalan sa wow masocha kan asa Polmar kamatongan sa uchkan ranwach epan pa chuatanan wewe merel pa chuan ka poropor ko may internet kapilar Wayne pon pay pon apel kakan pa chuatanan men klal magat kan puya kaya pan pa chuatanan internet YouTube Facebook pokmainan kakach pat pa chuache ni amay chungalim kan o yang mamasa ni techen pasakan o yang mamasa ni paitan kamatong and championship nan pungalian Nett o lian Kolonia Town.
Team yung mapaya mau ranwach ye rai me pachawan. Alatier nempeo ong nan kamatong en umpoy laut ong rai liakan. Usansal me Kolonia Town pachawan paya mawar ni sauch kinayo. Ong kamelen penyak yunan punganwain olan kecil olan Kolonia Town o Kolonia Town me pachawan paya mau kayo kecil keriau. O wainach magasilu. Chay pa nagisabali kamoy sang radio pon pay physics say chupan pasan niyan so me kamatong watch pan chapta. Chay pan chabienta so machay kamatong ran so an sukset chumaban pok sang Kolonia Town ye mailin skaliam. Mailin ta skaliam poleo. Napata song ko kos pelki mailin ta pirla. Pirli la mas lakin line. Paul o strike ong mailin ta skaliam. So ko sang wayna chuna bata niya na chuna bata. So ko tara so kos pir tapawe. Paul Riau strike so ko sa layarong buyan so sa chuna bata. So ko dito kos pil so chapaki. Paul Silo ang mailinta. So ko sa layarong buyan na bata. So ko dito kos strike. Kupurimak. Paul Payo wa mailinta sa malar po on first base. Mepan po kan sukses si Mira Kerson. Mira lalarawasan po. So kung saan nabatas ako dito, kos, so chapaki, strike. Runner, mimi po on first base. So kung saan lang po ako dito, kos, pil, so chapaki, Paul Ew, strike Ew. So kung saan lalarawasan po yun nabata, so ko dito, kos, pil, so chapaki, Paul Riau, strike Ew. So kung saan nabata, ang sukses, so ko dito, kos, pagi, piri lang, kula. Center fielder sa kulatong po yung karayang Miura safe on first. Melinta Changero safe on second. Mapahan po kan sukses yay Rosan Joseph. Rosan alayar patan sukses na bata. So ko dito kos kay isang mga Paul Wang Rosan. So ko sa plalayar rumpoy. Wala bata so ko dito kos. Runner chang ko third point safe point third base.
runner ang Kolonia changa ro 6.2 pace. Picture ala yarumpay. Ona bata. Songkos soko dito kos. Oh. Diyan Kolonia aptalangom. Tamelin aptalangom. Nyura 6.3. O Rosan pokpok sang team Kolonia. Paul Silu strike ang Rosan. Songkos sang Nett, lian Nett ala yarumpay. Wala bata. Sokotito Kos, Bill Sochapaki o Paul Payo. Rosan Samalapa on first base. Runner Mimiche on third base. Panpok ang sukses ay CC San Nicolas. Son ko sa nabataan sukses ala yarumpay. Runner on first, on third. Kos kitong boya. Sochapaki, Paul Ew on CC. So, kung gusto pala yung po yung nabatan sa dito ko, sisipaki, pirla, puplamas lagan line, Paulew, strike wang si San Nicolas. So, kung sa layarong po yung suksej, kailangan dito ang catcher. Wala patasok dito ko, sisipaki, pilpiri, lamas lagan line. Paulew, strike riyaw ang CC San Nicolas, runner po third, runner po first. So, ko sa layarong po So, ko sa layarong po yung suksej, wala pata, kailangan dito ang catcher. So, dito ko, spaki, ang poyo, pilchupo. Paulew, strike riyaw ang CC San Nicolas. So, son ko spilalaya rumpoy. Son ko sang na chalaya rumpoy ang suksej. So, dito ko, sisipaki, pirla, kola. Right fielder Taparati, runner Prodon on first, safe. Runner kan tutuway, 7 on first, 7 on third. O out wang team di Kolonia. May panpok sang team Kolonia ye Yumerlin Rudolph. Out wang team in Kolonia Lee. Runner MN on third, MN on first. O Yumerlin Rudolph. May panpok sang team Kolonia. O nabatan sa onkos. So dito. Okay, runner sang third. Talang. Safe. Score talangom. Runner changero safe on second. Yung marlimil puro yung ersulong masampok. So, ang kusang na siya na bata. So, dito kos, yung marlim kay isang muwa. Paul Riau, so just strike ang yung marlin. So, ang kusa lang yung rumpoy. Puro yung lang dito ang catcher. Wala bata, so dito kos, yung marlim kay isang muwa. Paul Silu, so just strike, runner po on second base. So, on ko sa suksej, pureng uliyalitang po yun. Okay, so on ko sa wire, kukulang pawasaan ko. Kailangan dito ang catcher. So, on po ko na bata. So, dito ko, tala na nuwewe Paul. Yung marlin sa malapon first base. O Rosan safe on third base. Match pon ko po ng PEW, Kolonia Pokpok, kumapan. Pero kan sukses si Emily Kudo. So, kung sa nabatas ko, so siya strike.
Song ko sa layarong boy. Ano pa tasok dito ko? Sa malipaki, pirla, third way separate out. We are out riyaw. Mapanpok sang timin Kolonia ni Lili Wali. Song ko sa layarong boy. Ano pa ta? So ko dito ko, malipaki, pirla, third way stopper, ko kailangan second pace out. Yung Marlene out 1 second, kita out silo. Yung match makayong sa kalangar kayon ko pa, ang liyan Kolonia kan, yaray poker, ang pon ko pa ng pew. O liyan winach, panut pok, po na ray sungal ko pa ng pew. Kolonia kolokol tang riyaw, o nech pan pok, po na ray sungal ko pa ng pew. O mamon kocho nan mewas ni Soch kan ranwaj. May pan sa pungalang. Kochonan mos, chay pa nakis kamoy sang retiyon pon pa pan pasan ma pan yaman kamatong o pil momon kanteng kocho meron sinsay small Wendy and Waynach pa okay ray pa nakis mas komal po kocho chay pan sabali kamoy sang physics age pan pasan makaw na pan kachin ko break chay so kan ranwach kamatong watch pan posla maso Amoy na ba ang post layaw na lanso? Kalanganan ko por koros.